Murtiin kun kan uummata Oromoo hundaa ta'uun beekamee qaamni hundi raawwii isaatiif akka tattaaffatu gochoota murtii kana faallessan irraa akka qusatu kabajaadhaan gaafanna. Kan murtii kana faallessee argame maqaa Waaqaatiin isin qabneerra. Muramte amajjii 16/2011 Amboo. Jarri garana re kanyata ni re lammi mila jurti rasin bate rasin bate absan ni kuba kapsol ti kuba yamile na kurte sabu kita garaji ta gatati nargani lota bura isadio jiru Bosona kesa, lamiko gali bosona kesa, irongese hadi walarka esa. Gahaba gali bosona kesa, lamiko gali bosona kesa, irongese hadi walarka esa. Abileko, bategaranko, lamiko, nadide onenko. Bobaeto ingalu godoti sabakia ingatura koti Olankasa iya sagaleko ansiwama owadulamiko Olankasa iya sagaleko ansiwama owadulamiko Almatako sibira kalbinko Degarako dandako sibira onenko Anabjade akabili zamnu komna nutis walin konu walwalaale mali badayana kota malo nutis tokotana walwalaale mali badayana kota malo nutis tokotana almatako nadide garanko yalamiko sibira jironko chunkurfamte buljama yani no wamta dakalatumnani Malif tae wanti akanatu kanabao korri jirenyatu Malif tae wanti akanatu kanabao korri jirenyatu Malif tae wanti akanatu kalamiko korri jirenyatu Abileko bati garanko yalamiko digarako nadide onenko Ambo gota barata akam tata jali jalanko jafasena lammin oromo sitti bona Lava oromo nesi tudukana ya